Ndabasuje cyane bantu mukurikirana amasomo ya gitari kuri iyi channel. Muraba ingenzi cyane kandi muraba agaciro. Shalom. Umunsi rero nkuko duhora twifuza kubagezaho ibishya bya buri munsi, uyu munsi nabateguriye isomo rishyashya, isomo ryiza cyane ry'indirimbo ya King James, indirimbo icuranze mu buryo bwa finger style. Nibutsa yuko iyo umuntu azanye indirimbo nshyashya cyangwa se yazanye indirimbo isanzwe icuranze akabwira ngo wige uburyo icuranzwemo, ntabwo aba ari ngombwa yuko uzayicuranga ahantu, ahubwo bitwongerera experience, bikongera experience y'uburyo nawe wagenda we improvinga cyangwa se ugera imbere mu micurangire yawe ku buryo nawe ushobora kuvumbura. Rero nyabona nujya ubona akantu ujya ugerageza kukamenya kuko gatuma uba uzamenya n'akandi kakarenze. Iyo ndirimbo rero bita Igitekerezo, indirimbo icuranze mu buryo bwa finger style muri gamme ya Mi. Mbibutsa gukora like, subscribe, share nkuko nari maze kubabwira. Ahasigaye rero nahawe we wari warifuje kumenya uburyo iyo ndirimbo icuranzemo n'ubuhanga bubyinshi nyuma. Ni muri gamme ya Mi nkuko nababwiye. Tugiye gutangira tubanza tuyumva, ndayigenda nyiririmba nyisamarizinga, ntabwo ari ngombwa ko baririmbira yose cyangwa se mwumva uko bikurikirana cyangwa no kumenya progression yayo. Twagiye rero nitumara kuyumva turete tuyiga gake gake twitonze ku buryo mu kanya nawe urawicuranga neza cyane, biroroshye. Igitekerezo kanjemo hayiwe uri njye nuko igitekerezo kanjemo. Nguko rero ni muri ubwo buryo nziko nyine tugiye kubyiga neza kugira ngo wowe uzabicurange neza kurusha mwarimu nk'uko bisanzwe. Barimu nyine batwigisha ibintu tukabarusha, niko biri. Indirimbo rero icuranze muri gamme ya Mi. Gamme ya Mi nkuko twabyize cyangwa se nkuko usanzwe unabizi, gamme ya Mi ufata umurya wa gatanu n'urutoki rwa kabiri, sibyo? Urutoki rwa kabiri n'uru, ugafata umurya wa kane n'urutoki rwa gatatu. Izo ntoki zose ziri muri fret ya kabiri nkuko mubiruzi, ariko kagerageze kuzuminga no kwegera imbere kugira ngo, cyangwa se kwegera kamera kugira ngo mubashe kumenya neza uburyo bimeze. Rero tumaze gufata izi ntoki, gufatisha izi ntoki ebyiri muri fret ya kabiri, tubona mfite umurya wa gatanu, mfite n'umurya wa kane. Mitanza gufatira umurya wa gatatu, umurya wa kabiri, Nitanza ngafata umurya wa gatatu, umurya wa gatatu pardon, umurya wa gatatu. Ngiyo gamme, ngiryo inota rya Mi majeur, kuko Mi mineri uru ntabwo ruba ruriho. Mfite umurya wa gatanu, uwa kane n'uwa gatatu. Gatatu mufatishije urutoki rwa mbere, uwo mufatiye muri fret
ya mbere. Okay. Sibyo, yani premiere. Noneho quatrième yayo ni la majeur. La majeur nkoresha urutoki rwa kane, ngakoresha urutoki rwa gatatu, nkoresha n'urutoki rwa kabiri. Ubwo mfashe umurya wa kabiri, mfite umurya wa gatatu, mfite n'umurya wa kane. Zose kandi nzifatiye muri fret yihe, muri fret ya kabiri. Ariko noneho muri iyi ndirimbo ntabwo bakoresha inota ryuzuye, bakoresha open. Uyu murya wo hasi ntabwo bawufata, barawurekura. Niyo bita ama open. Ama open tuzajya tugenda tuyareba. Ama open ni inota ushobora gufata nturifate neza ryose ryuzuye, kandi nabone ukumva byaryoheye amatwi, kumva nyine biraryoshye. Nuko biba biri. Noneho ubwo iyo ni quatrième cyangwa se ishobora kujua role ya fa, ariko ikaba itari fa, ahubwo ni iyihe, ni la majeur, ariko bagize open aka gatoki bakagakuraho. Noneho hazamo irindi nota rihe rya, ubwo cinquième yaryo ni C cyangwa se B major. C, do re mi fa sol la si. C bayifata gute? Urabona iyi ni la, sibyo? C ni gutya. Mpita nimura rero intoki nkataruka fret, nkaza nkafatira mu yindi fret, ubwo ni iya kane, noneho nkabara hano. Sibyo? Ubwo urutoki rufashe uyu murya hamwe n'uyu. Ngiri inota ryacu rya C. Hari abahifata gutya, bafatisha izi ntoki cyangwa se uru rutoki bakaruhina, ariko bagakora ku buryo urafata uyu murya n'uyu, urafata imirya itatu gusa. Ntirukore kuri uyu wo hasi, kandi ntirukore kuri uyu wo hejuru. Kuko iyo mbabwiye ifatwa n'uru rutoki rwa mbere, ari rwo rubara hano. Gutya. Iyo ni C. Ariyo iraza ari cinquième, muri gamme ya mi. Cinquième ubwo ni ihe, iba ari sol. Sibyo? Tumaze kubona première, quatrième, cinquième, harabura inota rimwe, sixième iba ari la cyangwa se E, ariko ikaza ari mineur, ntabwo iza ari majeur, kuko ama majeur maze kubabwira ni ari atatu: mi, la na si. Noneho hano hahita hazamo, mfatiye hamwe fret ya kane, sibyo? Akaba ariho nkorera bare. Noneho narangiza nkaza nkafata umurya. Uri kubona uko bafata la mineur, noneho ngewe nkaza, kubera ko urutoki ruri bubare, nkaza nkahita nkoresha izi ntoki. Urabona nari nkoresheje izi gatatu, kabiri na rimwe. Noneho misenza nkoresha kane, gatatu na kabiri, kubera ko rimwe iri buze kubara. Noneho ngewe ibyo mfashe la mineur, ngiye kubyimura nze mfatire muri fret ya kane, bariho mbarije muri la bare. Umva fret ya kane, aha mu ya gatanu ariho nafatiyemo umurya wa kabiri, nkoresha urutoki rwa kabiri kuko rwa mbere rwakoze bare, kugeza ku murya wo hejuru wa gatanu. Noneho izi zindi zisigaye ebyiri arizo ziraza zigafata urwa gatatu, rurafata umurya uraza rugafata umurya wa kane, noneho urwa kane rugafata umurya wa gatatu. Kuri urwa kabiri rufite umurya wa kabiri. Uyu wo hasi nta handi uba ufitwe uretse ko uba wawubaze, sibyo? Ni gutya. Tumaze kubona première, sibyo? Première, mbereke neza. Première ariyo yihe, mi majeur, tukabona iyihe, quatrième,
ariyo la majeur ariko baraza kugira open, sibyo? Noneho tukabona si ariyo 5e, sibyo? Ushobora gufata gutya cyangwa gufata gutya, byose nta kibazo. Noneho tukagenda tubona na 6e yayo, ubwo ya 6e iba ari la mineur, ariko ubu hano ntabwo ari la mineur, kuko ahangaha duhita dukurikiza amazina y'amanota nyirizina. Ubwo iyi ngiyi iyaha ni do, sibyo? Iyi ni do dièse, sibyo? Iyi ni do majeur, do dièse. Noneho ubwo kandi tumenye ko dufite gutya, ubwo dufite iyi yari majeur, iyi aba ari mineur. Ubwo dufite do dièse mineur, mi majeur, la majeur, si majeur, do dièse mineur. Okay. Ati rero indirimbo igatangira gute? Araza akagufatira mi majeur nk'uko nabibabwiye, ariko ntabwo ariho indirimbo itangirira kuri ya la majeur yacu, ariko yagize ute, yakuyeho urutoki rwo hasi. Noneho mu gukora fingerstyle yacu araza arakubita umurya wa gatanu, akubita uwa kane, wa gatanu, wa kane, wa gatatu, wa kabiri. Sibyo? Yageze kwa kabiri wo akubita kabiri. Ko nabwiye rero urutoki rugenda rukubita base, noneho izi akaba arizo zikubita indi mirya isigaye. Arakubita, yamaze gukubita umurya wa kabiri inshuro ebyiri, ahita yongera agahera. Kane, gatanu, kane, gatatu, kabiri. Murakabonye. Ahera ku wa gatanu akamanuka, yagera kwa kabiri akagukubita kabiri, akongera agahita ahera noneho ku wa kane, akakubita n'uwa gatatu n'uwa kabiri nanone. Itafata solo yavuye kakabari. Ava hano agahita noneho kuri ya mi cyangwa se ya premiere. Yageze kuri premiere no wa gatandatu, uwa gatatu, uwa kabiri n'uwa mbere. Murakabona bahita kuri 6e. Kane, gatatu, kabiri, ni gatanu, kane, gatatu, kabiri, agaruka kuri gatatu, none yahageze hano ho, hageze ahita yongeramo akantu akubita umurya wa gatatu.
tugarutse kuri quatrième cinquième, première, sixième, sixième, quatrième, cinquième, première. Wanyeretse ishusho y'ukuri k'urukundo, anyurwa nibagirwa ibyahise, namenye kubahiga mu myitwarire, ibishashi n'ibyishimo binturamo, ugakomeza byanjemo biyumvamo, yemeza kugukunda. Nuko progression y'iyo ngiyo rwose ubyige neza. Niba video utari kureba neza ugende uyitondeshe ukine gahoro, ariko nyabona ibintu bifate. Ndizera wabibonye neza. Rero icyo usabwa ni gukora imyitozo myinshi, ubundi ndabizi iyo bigeze kuri hano kuri sixième kandi kubona mwakabonye neza. Ni gutyo. Wanyeretse ishusho y'ukuri k'urukundo, anyurwa nibagirwa ibyahise. Amahirwe masa rero ugiye gukurikirana amasomo kandi chance cyane. Nibutsa rero niba utarakora subscribe nyabona ikora nonaha, comment nayo niba hari igitekerezo kikujemo kigoye turagikeneye. Asigaye rero ciao turi kumwe.